Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji dan syukur alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat, rahmat serta karunia-Nya yang diberikan kepada kita sekalian, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat walafiat serta nikmat panjang umur, sehingga alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat yang sangat berbahagia ini. Selawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya. Semoga kita yang hadir di tempat ini akan mendapat syafaat baginda Rasulullah di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati kepada tungku-tungku, ummi-ummi dan teman-teman seperjuangan di dalam menuntut ilmu Allah. Mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dan hadirat yang Allah muliakan, nimba uranya acara pengingat Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbuka dan termulai dengan sama-sama terbaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pun terbujuk sama-sama ketanya puas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kalau beri nikmat kepada ketanya mandu, sehat badan dan sehat pikiran, sehingga kita musapan di tempatnya untuk sama-sama teringat Isra Mi'raj Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat keronanya mandum yang kelunaba umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang Islamiah. Yang ulun hormati kepada guru-guru, tengku-tengku, alim ulama dan orang syekh Muhammad serta rakan. Semoga sampai Nabi bersehat
dan nalindung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanalung panjang mukadimah Cino tetap melaju dalam acara yang pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Tunku Riyad bin Tunku Haji Ismailin. Kepada Tunku Riyad, kamu persilakan dengan segala hormat. Malikinas, ilahinas, min syarri waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, min al-jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbil falaq min syarri Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri hasidin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, min al-jinnati wan nas. Wabarakatuh. Kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini datang mengaju dalam bacaan hafalan surat-surat Fani yang akan dibacakan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dan Al-Kafirun. Jadi kerana kedanyo yang pun tak laju tengku ilham daripada jawab apa? Salin nafasa. Bismillah, bismillah. Ulang zabinas. Masya Allah, Tumang nasih kepada Tung Kuliat yang kalau kebaca ayat suci Al-Quran. Semoga ketanyo mandum pejut sebagai pencinta Al-Quran. Yang kedua, selaut yang kekun bersama oleh adik-adik ketanyo kepada adik-adik ketanyo kamu persilakan dengan segala hormat. Ya, ini grupo Pia Ya inang, kenal. Inang ikut dong, ikut dong. Go hino ah. Syagwina.